Assalamu alaikum qadırdan көрерменler. Sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zlaringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Aysijon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Айсиjon Adiljon o'g'li и Shahniza Aziz qizi. Здесь делают честные новости. 1 мая Казахстан отмечает один из добрых и светлых праздников – День единства народа Казахстана. Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в стране, где проживают более 150 наций и народностей. Каждый из этих народов уникален, но вместе на территории Казахстана они один дружный народ. В этом году в 8 районах Алматы традиционно прошли праздничные мероприятия. На главной сцене на площади Абая перед Дворцом Республики по традиции состоялся торжественный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Bugün özüňiz ýaxşy bilsizler, Qazaqstanymyzdaki, vatanymyzdaki Halklar Birligi güni 1 may. Bu güni mana özüňiz meýdanda görüp tursizlar. Hem şu onlugan etnis vekilleri bugün birlik meýramymyzyny toylap atmyz. Men bu şu paýtny paýdanyp hem Qazaqstanlyklaryny, Qazaqstanlyk Uygurlaryny, qeyrindaşlarymny bugünkü uluk meýramdan täbrikleymen. Muşu meýram her bir ailemizge, her birimizning ailesiga baxt, saadat ip gelsin. Köňülniň aramyny ip gelsin. Qazaqstan gülüsün. Özüňler mana tünügüllä prezidentimiz Toqaýewniňki sözüni tınşydyňlar. Qazaqstan Halk Assambleýasynyň 31-nji sessiyasida aýtylgan sözde biz ýeňi Qazaqstan kurup atmyz. Ana şu yeni Kazakistan'da, yeni Kazakistan kuruluşta Kazakistan Uygurlarına özlerinin çoğu ülüşünü koşudu. Daimi koşup gelgen. Bunundaki mi Kazakistan'ın medeniyetini, iktisadını rivajlandırışta bizning Kazakistan Uygurları özünün zor ülüşünü koşudu. Rahmet meýramyňdan barak olsun. Buna 1 may bizniki birlik intimaqlyk gün. Şonuň üçin muna Kazakistanymyzyň muna bugün günniň ýaxşy çykdygyny bizning halkymyzyň birlik intimaqlygy 130 milletninki bir yaqadan baş, bir yandan qol çıqırıp bugünkü muna meýramda bir-birimizni pazarat etip, her bir ultda özünün ultky kiyimlerini kirip, özlerining ana tilda sözlep, özünün her xil tamaklary bilen, her xil özünün örf-adatlary bilen mana bir-birini täbriklep atdy. Bu degenimiz Qazaqstanyň içindeki tinçlik, birlik, intimaklykniki, özüň tuңguş prezidentimizniki mana dostluk oýuny kurup, bütün milletlerini bir ýerge äkep, beşini bir ýerge äkep, orlaşdyryp bergeni bu biz Qazaqstanlarga çoğun hürmet ve bizge rahmet dep oylayman. Ötkeni muş birlik intimakynyň içinde biz her qanday ýetişlerge ýetimiz. Şonuň üçin bütün Qazaqstandaki halkyny, şonuň üçin Uygur halkyny bugünkü may bayraminden täbriklep, her bir semýäge bereket, tan salamatlyk, çoňlarymyzga uzak ömür, ýaşlarymyzga myktan saglyk, hemişe bizning Qazaqstanymyzyň kök bayragy biýik bolsun, intimaklygymız uzaktan bolsun. Hürmetli Qazaqstan Türkçe temaşaları. Bugünkü meýramlar bilen barak bolsun. Bugünkü gün uluk gün. Her şeyde 1 may wagtynda hemmimiz yığılıp özümizin günlerini köstüp, özümizin intimalygyny köstüp жүрген meýramyň biri. Bugünkü hemmiňlarni muşu meýram bilen täbrikleymen. Aýmyňlar barak bolsun. Kewatgan het aýlary mübarek bolsun. Aman bolayly, asymyz oçuk bolsun. Memleketimizde naýat uluk meýramyny üstüde baş goşup atmyz. Bu 1 may Halklar Birlik günü. Men oýlaýman ki, keyinki 4-5 ýylda bu meýramymyz naýat çoň meýramga aýlandy. Bugün mana Hudaýym bursa 2 ýyl dawamında koronavirus bolup, Covid bolup, bu işler toktup kalgan dedi. Bir yıl Hudaýym bursa ola beslep, mana meýramymyzni çoň derejede ötküzip atymyz da. Bugün bizim mana şäherlik medeniyet merkezi bizniki правление bilen, jigit başlar, hanım kızlar bilen biz uyuşturup mana maşlak wystavkalaryny kıwatymyz da. Şonuň üçin men oýlaýman ki, bundak meýramlar halkymyzniki birlik meýramymyz. Maşlak meýramlar köp bolsa, ömürligimiz, birligimiz üstünlükte bola berdi. Şonuň üçin men oýlaýman ki, bütün
bizniki shahardagi xalqimizniki, uyg'ur xalqimizniki bugungi cho'ng bayramdan shaharlik madan markazining etidan, nomidan, правлениyadan nomidan chin zo'rinda tabriklaymiz. Har bir uyga xotirjamlik tilayman. Bizniki Qozog'istonda osmonimiz ochiq bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Shuni qilayotgan tutayotgan yo'llarni biz qo'llab-quvvatlab olsak, biz kelajagimiz nihoyat baxtli bo'ldi deb hisoblayman. Bugün endi bu Qozog'istonning birligi, şuna bayramga bizning o'zimizning Uyg'ur milliy taomlarimizni ep keldik. Mana bu bizda sambusa mayda pishirdi. Buning ichida go'sht, sabzilar bo'ldi, shuni amdan taomliq. Bu bizniki tuxum poshkalda qo'yamiz. Yozni kuni cho'sh nima chiqqanda, chustay chiqqanda juzayrarlik rosh qilamiz. Bu bizning samsimiz. Shuni amdan endi. Bu bo'lsa bizning pöre, shu jusaylar bilan buni bo'ldirib bizning mantimiz, jusaylar bilan bu ashlampung. Aslida bu Uyg'urlarning taomlari. Mana shu ashlampunglarni yasadik. Bizim chiroyli shuni amdan. Mana hammamiz shunchalik o'mlikda 130 oshiq millat yashaydi bizning Qozog'istonda. Shunchalik chiroyli bugun bayramlarni o'tkazyapmiz. Hammalarni shu 1-may birlik kuni bilan tabriklayman. Bugungi mana bizniki shaharlik madaniyat markazining xonim qizlari, yigit boshlari o'zining kuchini, o'zining amgigini chiqarib, shunchalik chiroyli istifqlarni qandi. Mana bizniki qapoq cho'mishlarni yasalgan mana har turlik mana meyada bizniki mana bügülüklerning içinde mana momu bilan bula oturdu, çaylarni içivatdi, qo'g'in tovuzlar tilinib mana shuna uchun baranglar chiroyli. Endi meyga kirganda bizning esil tamoqlarimiz mana bizniki tamoqlarimiz endi o'zinglar bilasizlar, biz Uyg'ur xalqi bo'lgandiki tamoqlar usta xalqimiz. Mana shu tamoqlarni yem qilib, shu qizlar, xonim qizlar shu bugungi kunda mushlarni hammasini aklib tizvatdi. Jigit başları birlik chaqirdi degan mavzuda ochiq xat tor betlarida e'lon qilindi. Mazkur xat Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazining raisi Shaymardan Nurumov va Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini o'tkazish bo'yicha qurilgan tashkiliy komitet raisi Hakimjon Arupovlarga yo'llangan bo'lib, uning ostiga qo'l tamg'isini 90 faoliyatchi qo'ygan. Ochiq xatning matni tuvandikcha. Hürmetli qarindoshlar, ma'lumki, pat yaqinda Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazining hisobot saylam yig'ini va Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'ini o'tmoqchi. O'zinglarga ma'lum, xalqimizning 90% Olmut shahri bilan viloyatida istiqomat qildi. Shu munosabat bilan biz mushu tavallardagi Uyg'ur yurt jamoatchiligining yigit boshlari sizlarga mazkur ochiq xat bilan murojaat qilishni muvaffaq ko'rdik. Oxirgi yillarda ba'zi bir tushunmasliklar xalqimiz orasiga bölgünçilik elip kelganligi hech kimdan sir emas. Bu hodisa faqatla o'zgilar oldida obro'yimizni tushirganda boshqa hech kimga foyda elip kelgani yo'q. Endi oldi kutilayotgan ikki yig'in ayrim o'tsa, bölgünçilikning texmi avjiga chiqadigani aniq. Bizcha bo'lganda bu salbiy ko'rinishning oldini olishning birli yo'li bor. U bo'lsa-mu Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazining hisobot saylam yig'ini bilan Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini hamkorlikda o'tkazish. Agar bu ikki yig'in birlikda o'tkazilsa, ishonchimiz komilki, ortki talash tortish tugab, xalqimiz armon qilgan birlik qo'lga keldi. Mabodo bu taklifimiz kimdir tarafidan e'tirof qilinmasa, biz yigit boshlari u jamiyatlik tashkilotni e'tirof qilmaymiz. Bizning har bir yigit beshning orqasida birdan Uyg'ur yurti turdi. Biz shu yurt jamoatining fikr taklifini sizlarga yetkazyapmiz. Mustaqil Qozog'iston Cumhuriyetining eng esil boyligi, elimizki siyosiy turaqlik bilan millatlar aro razmalik ekanligi barchamizga ma'lum. Biz o'z xalqimiz orasida birlikni qo'lga keltirmay turib, bir tutash Qozog'iston xalqlari orasidagi do'stlik haqida fikr qo'zg'ash huquqimiz bo'lmaydi. Shunlashqa bu masala ustida cho'nqur o'ylanib, 20-may kunigacha bizga bir javob berdi deb umid qilamiz. Mazkur xatga munosabatli fikrni bildirish uchun studiyaga Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini o'tkazish bo'yicha qurilgan tashkiliy komitetning a'zosi Shavkat Nazarov kelib o'tirdi. Biz Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini, ya'ni qurultay o'tkazish bo'yicha qurilgan tashkiliy komitet bu masalani ustida 17-may kuni o'tgan yig'inimizda bu masalani tafsiliy qarab chiqdik. Yigit başlarının bizge yollagan ochiq xati bizge, yani tashkiliy komitet bilan Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazining rahbarlariga yollagan
ochiq xetida bizning tashkiliy komitetning maqsad niyatlari ochiq o'z ifodasini topgan. Bizning maqsad shu, xalqimizni birlashtirish. Bu vaqtda biz oxirgi 1 yil ichida Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markaziga 10 qitim murojaat qildik. Talışıdığan, bölüşüdüğan hech narsamiz yo'q. Shu yig'inni birlikda, hamkorlikda o'tkazaylik, ham talash tatish aqida qoldi degan taklif bilan 10 qitim murojaat qildik. Lekin ular bizning taklifimizni qabul qilmay keldi. Axir bular bilan kelishmagandan keyin o'tgan yilning sentyabr oyida biz davlat rahbarlariga chiqishga, mush masala bo'yicha chiqishga majbur bo'ldik. Ondan 20 sentyabr kuni Qozog'iston Xalqi Assambleyasining rahbarlarining taklifi bilan ular bilan Astana Nur-Sulton shahrida uchrashuv o'tkazdik. Uchrashuv 2 soat, 2,5 soatga cho'zilgan muzokaralardan keyin Qozog'iston Xalqi Assambleyasining rahbarlari bizga Muşu pat yaqında Uyg'urlarning barliq jamiyat tashkilotlari rahbarlarining yig'ib bir duglak ustal atrofida suhbat o'tkazishni bizga va'da qildi. Afsus, mana pandemiya dedik, karantin sharoitlariga bo'la bu niyatimiz amalga oshmadi. Ondan o'zinglar bilsizlar, o'tgan yilning oxirlarida Qozog'iston elimizning mustaqilligining 30 yillik nishonlandi. Ondan yangi yil kirdi. Yangi yildan keyin yana bir ko'ngilsiz voqealar yuz berib ketdi tasodifiy. Shundaqla mana karantin yana davom qildi. Har holda bu niyatdan biz qaytmadik. Shundaq ishimizni yana jonlantirib qurultay o'tkazishning yo'liga qizg'in kirishib ishlayotgan vaqtimizda yana bizning Milliy madaniyatimiz jonko'yari Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining sobiq muavin raisi Talat Hamrayev yana bir bizning tashkiliy komitetga va Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markaziga hamkorlashish, birlashish, buni yig'inni birlikda o'tkazish murojaat taklifi bilan yana murojaat qildi. Biz buni o'z tashkiliy komitet a'zolari o'zaro bu masalani qarab, har qanday kishining milliy birlik uchun tashlagan qadamini, qilgan harakatini biz qo'llaymiz degan ma'noda javob qaytarib, ijtimoiy to'rlarda e'lon qildik. Afsus, bu adibning taklifimi Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazi tarafidan e'tirof qilinmadi. Ular hech qanday javob bermadi. Endi mana o'zinglar tanishib chiqibsizlar bu xat bilan. Hozir xalqimiz orasida keng turda muhokama qilinyapti. Bu yigit boshlarining murojaati diqqat qilgan bo'lsanglar, Olmuti shahrida bilan Olmuti viloyati va Yetsu viloyatidagi endi Uyg'urlarning asosiy 90% qismi yasaydigan shu regiondagi barliq jutlarning degidek bosh yigit boshlari yana shundoq taklif bilan murojaat qilibdi. Biz buni yana o'zimizning navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, qatordagi masalalar bo'yicha mana birinchi kun tartibi bo'yicha referendum masalasi qaraldi. Ikkinchi masala bo'yicha o'sha yigit boshlarining murojaati ochiq xati muhokama qilindi. Shu yig'indagi bizning qabul qilgan tashkiliy komitetning qabul qilgan qarorini men ko'pchilikka anlatib o'tishni to'g'ri ko'ryapman. Va buni xatolashib ketmay o'qib berishga fursat qilsizlar. Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini, ya'ni qurultay o'tkazish bo'yicha qurilgan tashkiliy komitet 17 may 2022 yil Olmuti shahri. Birinchi, biz Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini qurultay o'tkazish bo'yicha qurilgan tashkiliy komitet yigit boshlari ko'targan tashabbusni to'liq qo'llab quvvatlaymiz. Ya'ni Qozog'iston Uyg'urlarining umumiy yig'inini
барлық жәмиятlik тәшкілатлар бірләшкен halda hamkorlikda o'tkazish tarafdori ekanligimizni yana bir qitim ta'kidlaymiz. Ikkinchi, mazkur tashabbusni qo'llamagan shaxs yoki jamiyatlik tashkilotni xalqimiz orasiga bo'lgunchilik selayotgan shaxs yoki jamiyatlik tashkilot deb to'naymiz va xalqimizni shunga chaqiramiz. Uchinchi, u shaxs yoki tashkilotni ko'p millatlik Qozog'iston davlatining, jumladan prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayevning qayta ta'kidlayotgan milliy siyosatini qo'llamaganlik deb qaraymiz. Chunki biz o'z xalqimiz orasidagi ittifoqlikni qo'lga keltirmay, bir tutash Qozog'iston xalqi orasidagi do'stlik haqida fikr qo'zg'ashga ma'naviy huquqimiz bo'lmaydi. To'rtinchi, barliq jamiyatlik tashkilotlarni yoki ularning tarafdorlarini ijtimoiy to'rlarda xalqimizning birligini qo'lga keltirish yo'lida faoliyat elib berayotgan haqiqiy milliy madaniyatimiz jonko'yarlarining obro'y inoyatini tushiradigan, haqoratlaydigan uchurlarni e'lon qilmasligini qat'iy talab qilamiz. Ular bu imzosiz, ya'ni anonim uchurlar bilan o'zgilar oldida millatimizning obro'yini to'kib qo'ymay, birinchi navbatda o'zlarining naqadar paskashligini, razilligini namoyish qilgan holda mo'shundoq harakatlar bilan adab axloq darajasining, madaniyatining naqadar tuvanligini ko'rsatib beryapti. Uning natijasida butkul xalqimiz ular uchun o'zga millatlar oldida qizirishga to'g'ri kelyapti. Mana shundoq javobni biz ularga tayyorlab yigit boshlarga yo'lladik. Endi keng xalqimizning diqqatiga havola qilyapmiz. Tanışıqlarga rahmat. Kanal redaksiyasiga ochiq xatga munosabatlik qarshiliklar kelganlikdan masalani aniqlab, ko'rarmanlarimizga yetkazish maqsadida regionlarga tushirilgan to'pi yo'l tutdi. Assalomu alaykum hurmatli akalar, bizning Qozog'iston Uyg'urlari redaksiyamizga yigit boshlari birlikka chaqirdi degan xat kelib tushdi. Ochiq xat, ya'ni uning orasida arimizdagi akalarimizning qo'llari borki, shu haqida bizga qisqacha aytib bersanglar. Assalomu alaykum. Men Galovatskiy nomidagi молодежный поселкасыныңки чоң жигит беши Айсайып Ауытжан. Бизге кеп бәге хатка түшенместиктен, билместиктен қол қойыптымыз. Бу қойғанымызға өзіміз түшенместігіміз үшін, қол қойғанымыз үшін әнде билместен қол қойдық. Biz әсли мұшы бүтін халықныңки тешлігі, амаллығы үшін birligi uchun ishlayapmiz. Mening daydig'inim shu. Endi bizga kelgan xat, eng qisqasi men ishlayotgan vaqtida men xatni akib to'xtatdi. Bu xatni oxirigacha o'qib ketmasdilar, tushunmasdi. Buni qo'l qo'y, hamma yigit bishlar qo'l qo'yibdi degan uchun men bilmay qo'l qo'yib qoldim unga. Oxirida kelganda u sabsi boshqachanki. Biz asli shu Qozog'istonda turayotgan Panfil rayonidagi Uyg'urlar biz bu yaxshilikni, hamma millatning birligini xohlaymiz. Assalomu alaykum. Men Yarkent nahiyasındaki Pencim jutununki baş yigit beşi Yasincan To'xtaxonov bo'laman. Endi biz o'qib qo'l qo'ygan xatda tamamen boshqacha edi. Bu yerda xalqninki birligi, inoqligi deb yozilgan. Keyin biz o qo'l qo'ygan xat o tamamen boshqacha bo'lib chiqdi. Uni endi biz keyinroq ijtimoiy to'rlarda tamamen başış oldu. Biz de bununla öz narazılığımızı bildirimiz. Bizden namımızdan o kol xat ketipti. Biz öz narazılığımızı bildirimiz. Biz adi xalqqa faqat inoqlik, birlik kerak. Assalomu alaykum. Men Yarkent tayasının qisqati məclisinki yigit işi Paşimyor Alımcan. Endi yigit işi bo'lganda men mushundan bir ay burun jigit boshliqdan salomatligimga bola bu ishni boshqa bir jigitga topshirib berib qaytdim. Shundoq bo'lsa-mu, mening oldimga bir delegatsiya kelib mush xatni ko'rsatdi. O xatda yozilganda hech qanday bir nimasi yo'q. Xalqning birligiga, inoqligiga deb yozilgan xat edi.
Бірақ немеде Фейсбукқа нұққан хәтті башқышы неме нұққан, мені езілған. Шыныңға әнді мен наразылығын білдірме, біз оныңға құқмай қол қойытымыз. Ассаламу алейкум, Азат ака. Мұшы очыға тәқіде сіз өзіңіздің түшінігіңізді етіп кетсіңіз. Біріншіден, нахиямызға Панфилов нахиясыға құш кәпсілі, өрметлігі телевидение. Әнді біз о тәріпіні етсақ, ұзақ бір гәп, қысқыш етсақ. Әнді бұл қәт тоғырысы да мен мәден мәркізінің рәйсі, мен фамилиям Гаит, етім Азат. Мен мұшы сайланғанды бері, бұл сайлағанды бері, біз қелі ішланы әмәлиятқа ашыру атымыз. Біріншіден, әнде мәден мәркізінің әр бір ішіне біз әрқачан біздің ұстауымызға, қанонымызға немесі де реті бойынша, ашланың немесі бойынша ішлейміз біз. Ішкеншіден, мұны қәт тоғырлық мәселеге жауап берсем, әнде бәзі бір біздің арымыздың қиырындашыла біздің машындағы ішімізға, машындағы қуатқаншыларымызға кіркәл түріш палайет деді. Бұл нұрғын әске пікір қойыпты бізге. Біз ұйғыр мәден мәркізді ішлаватқан 73 жігіт пеші бар. Ез жәмәтшілігі біле еркен біздің бортының өзді қанчылық 40 жігіт пеше мұшы оқатланы еш қандақ бір жігіт пеше біздің мәден мәркізсіз оқат қымайды. Бұл тәртібіміз өзіміздің жігіт башыларының өзінің ашындақ өзінің тәләбілері бар. Біз сізсіз мәден мәркізсіз ешқандақ бір ішланы чоқым ешіп өз бешімізге еп кетмейміз деген сөзлер біле өзлерінің ашындақ абыройы біле жүрген жігіт башылады. Білмейме, бәлкім мұны қандақшы болып қалды. Бұл қәт тоғырлық мәден мәркізі ешқандай қабарым жоқ. Гәптің очығын ечі керек бәді. Яшырын гәп жоқ. Ашындақ бәзі бір қиырындашылар біздің арымызға кіріп, мұшы мабайында, мұшы қәт мабайында дәпесем ашы жігіт башыланың, менің шүншілік бір елдерге ішімінің мұжыты атқаны, біз мәден мәркізі мәйді отасақ, ұйғыр мәден мәркізі тұса, мәшінің намыны пайдылынып, ашындақ өз жұттын, өз вақыларда бірлері дәмелшіқе кәткен жігіт башыла, бірлері вообще ішілмейдіған жігіт башыла, ашындақ жігіт башыла, әр бір жігіт пешіне ішілмей атқан жігіт пешіне баш жігіт пеш қып, чоң яққа қәт yolлаш деген, ол меніңше бұл интайын дұрыс оқат емес бұл. Шының үшін мен ашы қәтке ипмаған қиырындашларының фамилияларын итмая қойай, олар ішілмейдіған жігіт башыла нұрғыны. Бұл еді әмісі баш жігіт пеш болып кетті. Ішілімген жігіт пеші, ол қандақ баш жігіт пеш болып, халық қандақ бір қәтке қол қойып, ол қәт деген просто қәт емес, ол документ. Мұндығын етқанда, халқының тағдырын ешілған, ойынып, оқат қылған нәрсе. Азыр әр бірімізге аштақ бір қәт әкеліп, түшендіріп, ашындағы әр біріміз өз алдымызға кәтсақ, бұл мәден мәркіздің бізге кергені ме? Расыл мысалы, ұйғырларының бірлігі қине бұл. Шыны үшін біз еркет тәуәсіде ұйғыр мәден мәркізі интайын нұрғын шылан қуатымыз. Мұшы жігіт башыла, ханым қызларымыз бірлікте, жұт жәмәтчіліге бір яңдың қол, бір яқыдың баш шықырып, өмілікті мүшінчек оқат қаватқанда, машындақ бір әдәмдеріміздің арымыздан шығып, кір кәлтіріші, бұл әдәмнің жүрігі шүнчілік мойжыстығыдақ, бір шүнче қап қылдығыдақ ішіла болып қапты. Әнді мен мұшы жігіт башыла біле дәрул әті сағат 10-ды жығдым, ғайбір жігіт башыла кәміде, даватқан азыр сұхбет бәген сіләгі жігіт башыла, бейді түшенмәсліктен әнді. Әдәм балсы бір қәтіні оқып, бейді бір қәтті біз оқығанда, еш қандақ бұл яманчылық гәп yok, мұшындақ алдымызғы кәпті, кәгендіке біз ойлақ қаптымыз, біздің мәден мәркізі әуетіпке, рәйсіміз әуетіпке деп ойлапты, о әдәмләні, бәзі бір әдәмләні. О хәтті бұла оқытқанда әнді бірлік, шындақ ынтымақ шақырған халықны бірлікке. Мазмұны башқа еяқты, башқа қәт, о башқышы болып шыққан. Шының үшін әвлаға ашындақ болғандке бұлам әнді ойланмасылы қол қойыпты. Шыныңға әпсіз бүгін әмісі өзлері қап болып отырды. Әнді оқыватқан қиырындашларымызға өзі жауабырыны бере. Халық алды да, кімнің алды да болсын, жігіт башылар өзі қол қойдыған жігіт башыларын алды да ма, о қиырындашлар жауабын берді деп ойлаймын. Бұл түшенмәсілік ішла. Әнді бұның екен бұл савақ болды чоң. Шының үшін біздің жүміриет, ұйғыр етінің мәдениет мәркізіне біздің дөлет тонuydu. Тоңаске біз дөлетке тонған жүміриет мәдениет мәркіз біле бірлікті әмкарлықта біздің ішләш мәқсітіміз. Халқымызге
ешқандай бөлініш мәселесіне біз ешкімге яманшылық ойламаймыз. Керегі жоқ, біздің қарындашларымыз мұшы дөлеттің бізге Қазақстан дөлтінің бізге шүншілік мұны қыпырып атқан мүмкіншілігінің пайдаланып бізге мана мұшыншы қазақ халқыға рахметімізді етіп, әрқашан біз мұшыланың ұйғыр милләті үшін қандақты бір милләт, 130 милләтінің өзіне мана бір қолтық қысып, мана әрбірімізге әрқандақ шариатын яртып беріп атқаны үшін мың алғыс етіміз. Шын үшін біз Мәшәде яшап атқан еркет тәуелсіз болсын, қаяды біз Қазақстан яшап атқан ұйғырлар, әрқашан біз бешіміздің бірлікке әкелішіміз керек. Бешіміз бірлікті қосылып, яқшы пікірлер біле, яқшы іш қылышымыз керек. Өзгі милләтлерге үлгі ретеді көктішіміз керек өзімізді. Біз ешкімді кам емес. Біз әмініміз, сәнтіміз, әмімізге қандағылы мәдениетіміз болсын, әмі яқтын біздің дөлет бізге мүмкіншілік бәді бізді мақтынғынdak әмі немелеріміз дұрыс біздің кеп атқан милләт. Ешқандай біз милләттен кам емес. Өзімізді камсытмаймыз. Шын үшін бізге бірлік керек. Шын үшін мұшындақ болған хәтләге, мұшындақ болған сөзләге ішченіміз ечілінді. Бұның декен болсын, мұндақ işlerini boldurmaşık tırışımız, bırak da biz kerigi Қазақстан Uyghurlarının beşini biriktirip bir nemge beqinip bir cumhuriyetke beqinip oqat qilish, ish qilish, xalqqa durus ishni muşu qandaqda bo'lsin parangni durus tushundirish. Shuning uchun biz davlatda yashayotgan Uyg'urlar hammalarni men birlik chaqirma, hammalarga amanchilik tilama, asımız ochiq bo'lsin, zaminimiz tesh bo'lsin. Birligimiz hech qachon chechilmasin. Assalomu alaykum hurmatli xalqlar, hadla bizning Qozog'iston Uyg'urlari kanali redaksiyamizga belgilik bir ochiq xat keldi. Endi o ochiq xatda mushu aranlarda o'zgan akalarning qo'li borki, shu ochiq xat haqida nima ayta olasizlar? Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. So'rayotgan inlerim bu ochiq xat to'g'ri qanday bo'lgan beshin boshlab kelsak, bu ochiq xatning tegi boshlangan yeri Almuti shahariya, Almuti viloyati turayotgan jigit boshlari Avat mahallesida yig'ilib, ashada biz bir 70-80 odam o'tirib yig'ilib, mush ochiq xat ashada tug'ilib, shuni biz yuqorida bo'layotgan жағдайлар to'g'risida tushunib, shuni nimishqa ashlaq bo'layotgan ishlarni qilib biz ochiq xat yozib baqsaq, shuni qarab durust bo'lsa kerak degan o'y bilan yozdik deb tushundirdi bizga. Birinchi tushunishimiz shunday bo'ldi. Sababi Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi mush Xudoyim bo'lsa mush may oylarida o'zining hisobat yig'inini, ya'ni qayta saylash yig'inini o'tkazmoqchiga, shu yig'inga mumkin bo'lsa cho'ng doirada o'tsa, shuning hammasi mumkin bo'lsa Qozog'iston turayotgan Uyg'urlarning vakillari qatnashadi degan o'y bilan yozibdi. Ikkinchi shu ochiq xatning ikkinchi adresi yangidan qurilgan umumiy yig'in qilish qurultaymi, shu yangidan tashkilot ochilibdi. Shuningga sizlar yig'in qilgan o'tibsizlar, shu yig'inni mumkin bo'lsa shu Cumhuriyet Medeniyet Merkezi bilan birlikda qilsanglarmamdi demişki bo'linib qolsa degan o'yda shunda xat yozibdi. Shuni bizga yo'lda desizlar qanday o'ylaysizlar deb. Biz bizni özümüzü tanıştırıp ketsek, biz Uygur Rayonluq Uygur Medeniyet Merkezi ta şu 2006 yıldan tatip ro'yxat kelingan, ishlab kelayotgan Medeniyet Merkez. Şunun примерно 4-5 ay bo'lib qoldi. Uning rahbarini yo'tkab, uning rahbariga shu ko'pchilikning общий yig'inda saylangan men Osmanov Arlin bo'laman. Shu yerda mush qo'shchi xat qanday qaraysa yigit boshlar nima aytgan deydi. Biz mumkinchilik boricha rayonning yigit boshlarini yig'ib edik, mashtaq deb tushuntirib edik. Biz buni tushundik, da nimishki bo'linib yig'in qildi. Bu vaqtda biz o'zimizning o'yini aytaylik, bizning o'zimizning qo'shchi xat yozaylik deb shu ikki jamiyatlik tashkilotga xat yozdik. Biri Cumhuriyetlik Medeniyet Merkez, ikkinchisi bo'lsa abaq yangidan qurilgan yig'in ochadigan yig'in ochimiz, qurultay qilamiz degan bir tashkilot qurildi. Shunga xat yozaylik deb yozdik. Uning ma'nosi qisqacha. U yozganni keyingi buni gazetlarga bir nimaga matbuotga shu WhatsApplarda so'zlab ketdik. Shu abaq Avatda bo'lgan yigit boshlarining yig'ilgan xatiga bizninkini qo'shitdik. Aslida qo'shiblar bizga qo'l qo'ygan odamlarni shuning ostida qo'shib chiqaribdi. Aslida bizniki u abaq Avatda yigit boshlarining yozgan xatiga biz unchalik bizning o'zimizning o'sha rayondagi yigit boshlarining ba'zi birlarning o'zlarining fikri bilan ochiq xat yozgan. U xat u boshqacha ma'noda deydi. Bizning o'zimiz yig'in qilib 22 odam
өзүрү мушу жыгыны мушу очук хатны окуп, мана мушу дурус деп 22 биздин райондун вакилдери кол коюп берген жигит башталды. Уну кандай кылды билмейм, биздин 22 эмес, общий 96 адам кол коюлду. Шунун ичинде Уйгур районунун 22 адам бар деп хесаплап атыды. А бирок беширик очук хатны окусак, у биздин очук хат эмес. Сайдал мака, сиз өзүңүз кайсы хатка кол койгон едиңиз? Мен өзіміз yazған, мана мұны хатқа қол қойған. Жығынның якындың мұны хатны біз мәшәді отырып езіп, шиядыла біз қол қойып, жігіт башлары вә еңкі біздіңкі жанкүйерлеріміз бір нәче 22 адам қол қойып, біз бұл хатны ұяққа әветкен тоқ. О хатқа, мұны хатның ақысыға біз қол қойғычыларының тізіміне бәлгілеп әветкен, amma biz қарсақ, мұны хатныңки бірінші варығы елініп ташылынып, біз жазған хатныңки елініп ташылып, қолларымыз қойылған қолла әбайқы хатның асылығы тікір кетіп қапты. Біз наразы оныңға. Уладың келген вәкілләгін біз әшін дедік. Кіне біздің хат? Біз жазған хатны ең WhatsApp торларға, яңыз гезітләге шыққасаңла, шу вақтыдыла сілер чақырсаңла жығынға. Biz berip katlaşıp, bırak özümüzün fikri bilen, özümüzün oyumuz bilen, məqsədimiz bilen berip sözləyimiz dedik. Hazırca ola onu kımaytırı atıdı. Bunu evetkenimiz gibi biz bir haftadan işip getdi, 10 gündeki bop kaldı. Bıraktı da ahırki 2 günden içinde yeni xatni WhatsApp torlarını elip hayran bulduk. Ya bir gezi çıkıptı dedi. Bırak kaç gezi çıkını yaxşı bilmeyimiz. Bırak biz Respublikalık Uyghur Avazı gezdiğe bu xatni evet etmedik. Basamdı, basmamdı, ulanın özünün erki. Assalamu alaikum, hürmetli televizor köykçüler. Biz Uyghur Medeniyet Merkezi'de xeyli yıllar bulup işlep kevatqanımız. Ben Uyghur Medeniyet Merkezi Osmanov Arlen'inki 3. orunbasar bulup işladım. Ayalla Kenşi Hanım Kızlar Reisi nahiye boyunca Medeniyet Merkezi'de adamlarning nahayeti gurur üstün, vicdanı kaynaydigan, onun milletin köyünme degen adamga kelip işlaydigan bolishi kerak deb o'ylayman. Lekin buni bölüngenge men nahayeti qarshi. O birinchi mesele, ikkinchi mesele nahiyada kim ishlayotidi, kim qanday ovqat qilyotidi, kimning qanday tirikchiligi bor, qanchalik millat uchun yig'irayotgan insonlarimizning emgigini nahayeti cho'ng turda baholash kerak. Biz nurg'un ovqatlarni qilyapmiz. Biz onunğa yaxshi yetakchi kerak. O bölüngenge men shaxsan o'zim qarshi. Buni xat to'g'riliq biz birlashayli deb yozilgan xat u yerda hisobsam boshqacha bo'lib ketdi. Shuning uchun hurmatlik madaniyat markazida ishlayotgan yigit, xonim, qizlar har qanday narsadan fikr almashtirib, undan keyin ovqatni boshlaylik. Birlashayli, birlashgan hammamiz uchun birlik. Bir yandan qo'l chiqasak, bir yoqdan bosh chiqasak, hammamizning birligi bir bo'ldi. Bölüngenni biz nahiye qalmaymiz. Uyg'ur madaniyat, Uyg'ur rayoni, Uyg'ur madaniyat markazida biz nurg'un insonlar ishlayapmiz. Shuning uchun hammanglarga faqat tan salomatlik tilaymiz. Biz madaniyat odamlar bo'lgandan xalqimizning ichida madaniyatimizni, san'atimizni, bilimimizni, ilmimizni ko'tarishimiz kerak. O kep ishlaganlik xas emas, o kep ketganlik ovqat emas. Ashunga jon dili bilan, jon kuyar millat uchun ishlagan yigit o'g'lanlarimizni, qizlarimizni baholashni bilaylik. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatlik Qozog'istondagi turayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar, barliq Qozog'iston viloyati turayotgan 130 millatning ichidagi mana biz Uyg'ur xalqi 4-nji orun tugan bolsak, mana hazır Yeni Qozog'iston qurilimiz dep atıdı. Xudoyim bilsa şu 5-iyun kuni bo'ldigan aşu konstitutsiya özgürlüklerge hammamiz deqamda qatnashpasak, hamda bu yerdagi hazır bo'layotgan so'roqlarning jiqisi buni bizga bir xatlarni qo'l qo'yib aytaytinglar deganga biz uni durust tushunmay, tashkilot birlashmasi, birlashishga biz şəhərlik bilan Cumhuriyetlik Uyğur Mədəniyyət Mərkəzi birikidikə, ömürlükdə birlikdə işləyimizə deb aşınğa biz qol qoyutmiz. Əmdi bu yerdəki bolatqan vaqiqaların hamısı qana bolatqandan bilməyimiz ras. Həqiqət bizim kəynimizdir mi? Xalq var. Ətgün biz xalqın aldı cavab verimiz. Biz nima üçün qol qoyduq? Biz bir adamның üçün biz cavab verimiz. Şunun üçün hörmətlik aqlarımız, hədlərimiz bunu bölünməlik üçün 6 ala bolsa ağızı ketir deydi, 4 dal tugel bolsa töpüdeki Allah Taala kel deydi. Sadan keteler nima bo'lib ketbarmiz.
bu келечек yaşta biz qanaq үлгі беріп атмыз. Әмді бұл әбәке қағаз қолхат еп келсақ, мана біздің мен өзім қаруты езісінің жігітпеше Осман мұнардың болды сымым. Маяқ мана мұшу челек езідік 8 жұт болса, 8 жұтның чоң жігітпеше Шакиров Евранжан акымыз, мана ПМК жұтыныке Құрбанжан акымыз, оныңдық яшсаның жігітпеше Мәсімжан акымыз отырды. Мұшу ақыланымы яны интервью бердіған өзінің пікірлері бар, аш пікірлерін тыңшап бақсаңла. Дықтыңлаға рахмет. Әнді біз мұш Қазақстан яшап атқан екен. Мәжет толып чоң болдық, чоң болып өстік. Әнді бір жұтқа бір жұттың егісі болып қалдық. Әнді біз мұны адырқы сорақлаға кәгенде о қағадылар біз кәгенде біз о қағадыларын дұрыс мұ оқып мұ көміндік. Әнді бізді еді дегеніміз ашу халқымыздың бірлігі, өмілігі болсын, әмін бір болайлы, бір-бірімізіне рәнжітмәйлі деген ой білән әнді қол қойыңла дегенде қолымы қоймындық, фамилиямыз, етіміз, ПМК мәлісің жігіт беше Құрбанжандап езілді. Әнді оны яқ апырып, қаяққа көчіріп қойды, фамилиямызіне қайғы язды. Оныңға, например, мен өзім лично оны беймәлімді, мен білмеймін. Қайғы езіп, кімнің қағазға қайғы қойды, оны ұқмаймыз. Әнді менің өзімнің ойым, мұшы бірлік, өмілік болсын, Қазақстан мәмілкіміз әрқачан яқшылыға болсын, жұтыла әміз аман болсын, мәшәд отаға мана қиырындашларымыз, әміз бір жұтыны башқұрватымыз олмыз челек мәлісіне, челек жұтыны. Ішқып әміз аман болайлы, жұтымыз аман болсын. Әнді қаталықла өтсе, біз дұрыс түшәлмей, езіп әткеніміз болса мүмкін. Бірақ та, онда қәт келді, мұны қәт кесілі қол қойыңла деген болса, оныңға язмас едік. Бізге езіп беріңла деді фамилиямызны, етімізні ПМК жұрттың жігіт бештеп язық, әнді ол қайғы апырып оны язды, оны біз мәлімсізді, біз ұқмаймыз. Дықтыңлағы рахмет, әміз көріші аман болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Мәсімжан Мәхсум оғлы, Челек регионлық яшлар жігіт беші. Мен мұны бұған шылаға, менің фамилиям отчеством баке, мен оныңға умумен қол қоймаған. Білмейме о яқыны менің итімден қол қойдымы, қоймыдымы, мен о яқыны білмеймен. Мен мұшы бірләшмек, мұшы ұйғырланы, мұшы бірләшіп, өмчілігіге әшінға мен шақырмен. Біз бірлікте, мұшы өмлікте яшысам әшіні тілеймен Аллахтан. Ассаламу алейкум, өрметлік, қеріндашлар. Біз юқордыға отаған ақларымыз, қызмет атқан, мұш халқымыз үшін, жұтымыз үшін атқан мұшамылаға, яны бір чоң салам. Мәшақ түшәлмәсілік ішлап оғатыды. Әмді бияда әркім өзінің немісі білән іш маңғызып атыды. Әркім өзі үшін қуатамды, оны білмейміз. Біз әмді челек немісі болған кен, мәміз челек немісінің чоң жігітпеші. Біз мұшы жұтымызда хел яқшы ішлап оғатыды. Челек өзідім яқшы ішлап оғатыды. Әрқача оны әмісі біліп атыды, алмытыдым біліп атыды біздің іш қуатқан ішларымызды. Әмді бияда езіп әрбіріміздің фәмилиямызды нем қылып, қаршы шыққандақ, болатқандақ нем қылып, біздің фәмилиямыз әшет шыққан үшін біз мәйі кеп отырып, шыныңға біз өз немімізді білдіріп атымыз. Біздің неміміз челек ұйғырларынікі ешқандақ ямалық ойлаш жоқ бізде. Әр біріміздің ақсыда, әр біріміздің бірдің жұтымыз ба, шырайлық, яқшы, тұрышқа, халқымызды түшінішке нем қуатқан адамдарымыз көп біздіңкі. Шыны үшін юқырдыки ақларымызға дайдығымыз бірінші үзаланын түзеп, оның екен бізге келіңла. Біздің дайдығымыз ақырқы вақытта мән дегенде мәшәд әміз қарап отырып, мана мұшылар әміміз болған. Бірінші алмыт үзалар, жөнді әуеліңлар, түз әуеліңлар деген біз. Оның деге келіп біздің бішімізді ағыртмайдығанға шу параң әші болған. Ян бір кетті мән ян дейме. Бірінші үзаланын жөндеп, түзеп, оның деге келіп біз нем қылыңла. Мәйет біздің езіқтумала, біз ішлаватқан адам, біз халық үшін ішлаватқан адамдар мәйді. Әмалан дықтыңла рахмет, бұның деке мұда қаталық ішлап болмысын, мана чоң юқырымызы отаған ақларымызға дайдығынымыз, сілер дұрыс yol еп мансаңла, сілер қайық бұрылсаңла біз ақанлады біз ба, мәйді ішлаватқан адамдар. Ішқылып яқшылық болсын, жұтымыз үшін, халқымыз үшін, тұрватқан Қазақстан еліміз аман болсын, Қазақстан тұрватқан ұйғыр халқымыз аман болсын, ішқылып яқшы ішлап болса, біз мұн құрсам, әрқачан біз тәйя ішлайдығанға. Рахмет, Әмалан дықтыңлаға. Сабина Ахмеджан, 12-классница Назарбаев интеллектуальной школы Актубе, поступила в 9 университетов мира. Сабина выбрала университет Торонто первым в топе лучших вузов Канады. Сабина будет изучать менеджмент. Профессию выбрала еще в 9 классе. Позже стала сдавать международные экзамены, ее IELTS 7 баллов. Также она показала высокий результат на экзамене SAT.
Yaqında WhatsApp ijtimoiy torda anonimlik turda tarqalgan xat ko'pchilikni g'azabga bo'ldi. Chunki u uchurda faqat tonilgan faoliyatchilarni haqoratlash faktidan bo'lak, ularni jutdan qo'g'lash haqida chaqiriq yozilgan. Uyg'urlar uchun jutdan qo'g'landi bo'lish o'lim bilan teng bo'lg'achqa mazkur matn kanalimizning tahriratidan diqqatni qo'zg'adi. Shu sababdan biz huquqshunoslik va adliya sohalarida yurgan tonilgan advokat Rustam Gayitov bilan suhbati bo'lib, ushbu masala bilan yaqinda tonish bo'ldik. Bu birinchidan bizning xalqimizning dushmanlari qilayotgan ovqat deb o'ylayman. Bizning xalqimizning dushmanlari qilayotgan ovqat shu bizning xalqimizni mashtaq javobgarchilik vaqtida jamiyat oldida shularga boshqacha qilib ko'rsatish, bizni shunga qarshi qo'yish maqsadida qilinayotgan ishlar deb o'ylayman. Bunga bizning ichimizdagi sirtqi dushmanlarga qatnashib bo'lishi mumkin degan faraz qilmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har bir uchurni aytayotgan odam uning egisi bor. U anonim turda aytayotgan bo'lsa-mi, uni yozgan odam bor, aytgan yeri bor. Shuning uchun u odamlar o'ylamash kerak, biz anonim aytayotdik, bizni hech kim topolmaydi deb. Agarda hukumat organlari shu haqoratlangan odamlarning arzi bilan tekshirish yurgizsa, bu uchur qaysi telefondan avatildi, kimning telefonidan avatildi, qaysi yerdan avatdi, tochkasigacha chiqarib topqili bo'ldi. Shu avatgan odamlarni shu vaqtda shu odamlar o'zining o'sha avatgan uchurlarga javob berish kerak bo'ldi. Chunki hozirgi buni men oxirida ko'rgan uchurlarda rostilla ichimizdan chiqqan obro'li, innovatlik odamlarni aqllarimizni haqoratlaydigan so'zlar bo'lyotdi. U haqorat so'zlarini dalillash kerak. Har bir odamni ayblashdan burun shuni dalillash kerak. Agarda biz yolg'on xabar taqatsak bir odam to'g'riliq, u yol yapgan bo'lamiz, kleveta. Uningga Qozog'iston Respublikasining administrativ kodeksi 73-bobning 3-tarmog'i bilan javobgarchilik ko'rsatilgan. 100 MRP shtraf bo'lmasa 15 sutq qamoqqa ilindi degan. Agarda hozir ko'rinib turgandek bir odamni haqoratlash, oskорбление deymiz. Shundaq narsalar bo'lsa, agar u odam arzlansa, u o'sha qilmishlik javobgarchilikka tortildi. Bu qilmish bo'lib hisoblandi. Undan boshqa shu haqoratlangan odamlar sotga o'zining sha'nini, obro'yini, innovatini qo'g'dash uchun sotga azamatlik turda sotga arzlansa bo'ldi. Musoq hamsi bo'lsa, shu vaqtda shu yozgan odamlar javobgarchilik tortildi. Shuning uchun eng oldi bilan shu torlarga avatishdan burun shu kishilar shuni o'ylash kerak. Nima uchun ular beka odamni haqoratlashga bo'lmaydi. Konstitutsiyaning 17-18-boblarda har bir odamning sha'ni, obro'yi konstitutsiya bilan qo'g'dildi deb yozilgan. 34-bobda har bir Qozog'iston grajdani birinchidan konstitutsiyani, yana ikkinchidan Qozog'iston zong talablarini o'rinlab, boshqa birining obro'yi, sha'nini hurmat qilish kerak deb ko'rsatgan. Mush qilayotgan odamlarning har bir ishi zongga ko'rsatilgan talablarga qarshi kelib turdi. Endi shu uchurlarda o'qigan chaqda shu yerda biz mush kishilarni jutini qo'g'laymiz, jutini chiqarib etish kerak. Yana bir maldiki jut sizlarni qo'g'lab etinglar degan so'zlar yozilgan. U degan so'z shu atalgan odamlarni jutga qatnashishni, jutdagi bo'lgan to'y to'kilarga kirgizmash, nazar chiroqlarga bog'izmash ya boshqa jutning o'tkazgan har qanday marosimlarga qatnashishni cheklash degan so'z. Zong bo'yicha u bir odamning huquqlarini cheklash bo'lib topildi. Bizning konstitutsiya bo'yicha Qozog'istonda ishlanayotgan zonglarning talablari bo'yicha har bir odamning huquqlarini sot orqali cheklashga bo'ldi. Sotning решенияsi sot orqali. Uni bir jamiyatlik bir uyum bo'lmasa bir odam birining huquqini biri cheklash bo'lib hisoblanmaydi. Shuning uchun shu gaplarni qilishdan burun oldida o'ylash kerak.
біздің заң талаптары дұрыс келемді, кемемді. Мен түсініме, біздің ұйғырларның ұрпы әдеті келіп жатқан нәрсе. Менде әрбір адамның ойда бұны кім ұйыштырып жатыды, кім машақы ұшырларын тақытып жатыды, немешке ұйғырларны бір-біріге қаршы қойып жатыды деген суалдар туғызушы мүмкін. Бұл болса, менің ойым бойынша, менің шақсан ойым пәрез. Бұл біздің ішкі біз дүшмәлі емес, біздің бұл сыртқыдан келіп жатқан бір дүшмәлінің іші деп ойлаймын. 2022 жылының 18 май күні Қазақстан ұйғыр әдәбиятыда қошал боларлық вақия садыр болды. Мұш күні өткізілген Қазақстан Язғычылар Итпақының өткен жыл екінігі беғышланған хисабат жығында данлық әдіплер қатарды язғычы драматург Ахметжан Хаширайға Қазақстан халық язғычысы нам берілді. Көрнәтлік шайыр Жәмшит Розахунов халықара Алаш мұкапытының сахиб аталды. Яш шайырлар Вильям Молотов, Молчан Тоқтахунов, язғычы сатирик Абдулманап Аблизовлар Қазақстан язғычылар Итпақыға әза болды. Uyghur nahiyesi Çonjiyisi'nin номер 3 İlya Bəxtiyar namındakı otura məktəbi huzurda körnəkli mətbəçi Malik Məhəmdinov bilan uçuruş болып ötdi. Məktəb təhririyyatı ziyalıq bolğan hörmətini izhar qıldı. Қазақстан öz müstaqillığını alğan yıllardan başlap Atamura nəşriyyatında Uyghur təhririyyatı içildi. Həm milli mədəniyyətimizdəki, maarifimizdəki ornu yüksəldi. Köp vaxt ötməy məzkur nəşriyyat milli maarifimizдің mühim tuğunu və tərəqqiyat rəmzini tutuşub getdi. Bunun da Malik Əhməloğlu'nun töhfisi bebaha. Əlbəttə, Atamura nəşriyyatı onun üçün ikinci hayat mənbəsi qalinib ketken deyisi mühəq. Uyghur redaksiyasını başqırıb kelib atqan жылları anatılıq məktəblərimiz üçün san-sanaqsız dərsliklər yoruq gördü. Köplügən oquş quralları qayt işləndi və dəvir tələblərə uyğun şəkildə nəşr qılındı. Менің шәртімге ұйыштырылған мағыл тәдбір әміміздің бір хаяжанды бөлігі шұқырдыкен атықлар бір еғіздің ұшы гәпін тәкітлі ауды. Мен азыр өзімнің балылығым ұшы көчілада ялаңғыдақ ізін қаған чағыланы бір чарлап кетті де қиялым. Бізмен әрей түттіміз, бізмен чоң бұқтымыз. Октябрь Акам Жамалдин sizler institut tügütüp 10 yıldıkken adam bolsizler derdi. İnayetini qarar tutke. Ben bugünkü şu uçuruştu nayeti tesirlendim. Şuna ben nahiyelik hakimiyetke, nahiyelik Uyghur Etno-Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərlərigə, şu ilerlikten namıdki məktəb məmuriyyəti bilən pedagoglar kollektivi var. Əlbəttə bizim omaq oxuğuşlarımızға verəcəm minnətdarlığımızı haqqım. Председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев отправился в Ташкент на молодежный форум Центральной Азии в составе делегации молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана «Ассамблея Жастары». В рамках форума Центральноазиатской молодежи в городе Ташкент, где приняли участие 5 стран Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, прошли интеллектуальные игры «Закават. Что, где, когда», учрежденные по инициативе президента Шавкета Мурзоева. Председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев возглавил команду под названием «Сенсация», которая оказалась победителем среди 15 команд. В Бразилии прошли 24-е Сурдолимпийские игры. Участие в них приняли 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта. Из них сборную Казахстана представляли 65 человек в 9 спортивных дисциплинах. В копилку сборной страны столичный дзюдоист Сабиржан Хапизов принес бронзовую медаль. Ассаламу алейкум, Сабиржан. Расскажите о себе. Меня зовут Хапизов Сабиржан. Я родился в городе Алматы, мне 27 лет. Закончил медицинский колледж Айжан и работал на скорой помощи фельдшером. С какого возраста вы начали заниматься этим спортом? Дзюдо и спортом я начал заниматься где-то 18 лет. Меня привел друг. Вот. Он просто посоветовал, сказал, что я смогу сбросить лишний вес. И после этого мне очень понравился этот вид спорта, и я начал заниматься так для себя. Вот.
И в 2021 году я услышал, что есть такой вид спорта, сурдоолимпийский вид спорта, среди тех, кто страдают именно со слухом. И вот я решил попробовать свои силы на этот дзюдо. А почему именно дзюдо? Потому что мне нравится бороться. Дзюдо это как гибкий путь. И просто в целом мне нравится этот вид спорта. Расскажите о Сурдоолимпийских играх. Поделитесь своими впечатлениями от победы. Я горд тем, что смог оставить свое имя в истории уйгуров как олимпийский призер. Какие советы вы могли бы дать молодым спортсменам? Верь в то, что ты делаешь. Верь в себя. Дисциплина – это очень важно. Не тратьте в пустое время на всякие бесполезные вещи. Занимайтесь спортом и любите этот вид спорта. Удачи! На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан и Уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған Қазақстан Уйгурлары каналы хабарлар программасы. Сәмме хабарлар біздің каналымызда.